urabona ko urabona hakana nka kuri kurakora no gatanga kiciyo kandi bakakiraho iyo ni Keya dufate ari mu rugo rwawe dufate umudamu akamesura kandi yari muzi w'umugore w'abaniki wow c'est beau rawi ramwitaye iyo ni Keya urukundo kwerekana nko ku bantu bubakanye rero usanga mugabo hari abantu bashatangira ngo uwo mugabo waramuhaye imiti ntiyo kumesurira ntimwofashanya cyane imiti wahawe sinzi uwo aririmbye nacu avuga ngo ahubwo yaba yompaye myinshi nkamukunda kuruta ariko yatari pole katani nsinga mbona bari bakwiye kuza aha yari espace nini bari bakwiye kuza bagira nk'ibintu by'insinga nyine umuntu ashobora kwanikiraho cyangwa aha hariho quelque part umuntu atababona si cyane kuidoka hariho abagore usanga menga bashitse mu rugo atakindi baca biraramira niyo mpamvu rero usanga abagabo baharitse bigashika nyine kuko uragwaye umugore ntakwitayeho ntacyo abibonamo urumva mugabo uwo mutima atawufise ntago uramwihanganira uko abari kose kuko abantu batugenda duteye gutandukanye ubyakira uko nyene javre turarangije. Part 3 nzonze ejo.